Pozdrav ljudi! Evo danas dijelim s vama sve što mi se desilo u drugom tromjesečju druge trudnoće. Reci mi istinu. Imam vam dosta toga za reći, podijeliti s vama, odnosno nadoknaditi. Ali u suštini 4. mjesec sam cijeli prespavala. Moguće da čujete policiju u pozadini. Uglavnom, znači to je baš bilo, evo ne sjećam se da mi je tako ikad bilo ni u prošloj trudnoći. Ja bi spavala preko dana sa sinom, najčešće 12 do 2, ali toliko ne bi imala energije i navečer, znači bi ja njega dojela da zaspe oko 8:30-9 i ja bi zaspala s njim. Znači ne da sam ja njega uspavala nego sebe. I najčešće bi ostavila nered u kuhinji. To bi mi bilo prije vrijeme za nešto onako počistiti dok on spava u miru. Ali nema šanse. Znači ništa nisam imala za sebe vremena prije nego što se ovo desilo. Bi se ujutro ustala recimo prije Mateja, kako kad, 7:30, pa bi nešto malo imala za sebe, pola sata čitanje Biblije ili bilo što da radim u tišini, miru. Ovo uopće nije bilo to razdoblje. Znači ustala bi se sa njim, nekad bi me on probudio, ja sam i dalje bila krepana. Znači jednostavno tako mi je došlo, što mi je neobično. Znam da je to tipičnije za prvo tromjesečje, ali eto, sve je totalno drugačije. I onda tako mi se povratila energija. Par dana mi se vratila energija i evo za sad ju konačno imam, tako da mogu to nadoknaditi. Ono što je plus je to da mi dojenje više nije bolno, tako da konačno je to završilo. Trbuh mi jako puno raste i nekad se sjećam toliko teško i toliko nekako veliko. I to mi je isto nekako neobično jer nisam imala tu težinu, ajmo reći, veliko rano. I još jedna negativna stvar je to da moram neke vježbice raditi za zdjelično dno, jer svaki put kad kihnem se popiškim, znači nešto se tu poremetilo. To ukratko to, pa ću vam još neke snimke nabaciti nadoknade. Uzmi luk. Evo tu obaci. Znači još jedan komad. Ajde. Tako, ćemo paliti. Dobro jutro ljudi, evo malo sam u žurbi zato što se spremam za anomaly scan, za malo detaljniji ultrazvuk bebice i baš se jako veselim, jedno sam ovo čekala, osim što će naravno gledati sve te mjere, ali sve u skladu s trudnoćom i s bebom, moguće da ću saznati spol, iako nikad se ne zna. Sa sinom, sa prvim djetetom nisam to saznala jer je bio nezgodno okrenut, tako da nekako se sad nadam da će ipak biti dobro okrenut, jer imam neki osjećaj već od početka trudnoće za spol, pa me baš zanima hoće li me po drugi put služiti ta moja intuicija.
Pokazat ću vam još svoju okruglicu. Evo tu je trbušić veliki. Baš sam si velika. Okruglica i malo se već teško sjećam, ali dobro. Prešli smo pola, sad smo 21 i nekako vrijeme baš prolazi. Čujemo se poslije, sad žurim. Kuku! Evo, vratila sam se sa Anomaly Scana i baš mi je bilo dobro. Doktorica je, osim što je stručna, kad je gledala sve detaljno, jako puno je pričala i objašnjavala mi. Tako da to mi se jako svidjelo. Beba je zjevala, onda mi je pokazivala, vidite tu je srce, tu su bubrezi, tu su nožice stopala, sve ok s bebom, dovoljno plodne vode, jako aktivna posteljica naprijed i to onako sve bilo nekako baš sam se raznježila. Ne znam zašto mi niko ne da sliku ultrazvuka, ali idući put ću pitat na pregledu. I onda me je pitala za spol, kao šta su vam rekli, onako pa nisu mi ništa rekli, šta vi kažete. I ona kao, a čujte, nije baš beba presuradljiva, ali ajmo reći radnu verziju spola, što mi je onako bilo neočekivano. Tako da ja instinktivno i dalje vjerujem za taj spol, šta mislim da je beba, ali evo čekam da mi neko 100% kaže to je to. Jer ima jako puno priča oko mene, trudnica koji su mislili da nose jedno pa na kraju se ispostavilo drugo. Tako da još neću to javno dijeliti, ali nekako baš sam sretna i jako zadovoljna. Nije uopće bila velika gužva što sam očekivala, gore je bio put do Vinogradske bolnice nego što sam tamo čekala. Tako da eto, to je jedan važni update i idući tjedan imam opet pregled kod svog ginekologa pa ću njega pitati da mi potvrdi spol ako je to stvarno tako, ako on može vidjeti. I nadam se da će mi dati sliku ultrazvuka, jer mi je sad ovo baš smiješno. Kako god mi je jako slatko i lijepo vidjeti bebu kako se miče i nekako iznutra znam da je sve ok. Opet mi je jako neobično, znači u prvoj trudnoći sam dobila 10 slika ultrazvuka i to je tako bilo meni lijepo, ali nije da mi je trebalo, sad onako kad nemam ni jednu, to mi je neobično što sad odjednom štede. Ali najvažnije, sve je ok, tako da jednu stvar smo još riješili. Pozdrav ljudi! Evo, za mene jedna tužna vijest. Bila sam kod ginekologa. Sad sam 21. tjedan, znači tjedan dana iza ovog Anomaly Scana. I nekako sam se nadala da će mi on sad potvrditi spol. Ali ovo je, mislim, bio najkraći pregled ikad. Zapravo, ja ne znam šta je on radio. Nije nikakav detaljni bio ultrazvuk, više te neki vaginalni pregled. I ništa od spola, niti od slike ultrazvuka, znači to se stalno ponavlja. I s obzirom da nisam to sad saznala, nekako sam htjela da to bude službeno, rekao idem ja danas u DM po paket za trudnice da se malo utješim. I dođe mi, znači, neki premaleni paket, ja znam što je došlo prošli put. I praktički taj nekakav dnevnik. Da vidimo šta je došlo, letak s popustima. Pa ništa. Evo, mast, ta kao za bradavica što ja ne koristim. Knjižica s bodovima. Znači, ostavila sam 50 eura u DM-u i dobila sam... Eto, evo, ja ne znam. Znači, prošli put je toliko toga bilo, jako puno uzoraka i baš sam to sve koristila. Sad me evo razočaralo. Ali dobro, idemo u shopping
još jedan drugi. Idem po... Pa ne svjećice za svoju rođendansku tortu, nego nadam se natpis ako nađem. Ako ne, onda ću imati svjećice. I moram se još nešto kupiti da se malo utješim jer je ovo baš nekak bilo bez veze. Ali dobro, nije ništa strašno, samo onako kad očekuješ nešto pa se ne desi. Kupila sam cvijećice za tortu, pa ću vam pokazati kad mi bude ročkas kako će izgledati torta. I kapa za malca, jer smo već po drugi put ju izgubili. Danas je bio dosta kaotičan dan. Zapravo sinoć je bila meni jedna od najgorih noći ikad. Rekla bi da... Jako puno puta sam rekla ovo je najgora noć ikad, ali mislim da je sinoć nemjerljiva. Ne znam šta je to bilo s Matejem. Pretpostavljam zubi, ali on se budio svaki, ne znam, sat vremena, dojeo po pola sata, ako ne i više. Onda ako ga ja ne želim više dojiti, ako ga ja otkačim, onda on postane nervozan i plaće. Ako ga pustim da doji, onda ja ne mogu zaspati, tako sam se cijelu noć vrtila u krug. I nekako imam osjećaj da će ovu noć biti tako, vidjet ćemo. Pomolit ću se Bogu da ne bude malo bolja noć, zato što sutra imam ročkas i htjela bi biti malo više odmorna, ali eto. A baš sam vam zapravo htjela reći kako, evo, Mati sad za nekoliko dana ima punih 1,5 godina i konačno mi je postalo lakše. Stvarno moram reći, dok su tako malena djeca, to je samo neka faza jedna za drugom i meni je stvarno baš bilo dosta zahtjevno. I čak i 1 godinu dana kad ima, onda mi je opet neka nova faza hoda. Morala sam stalno iza njim da nešto ne dira, što ne smije, što je opasno i slično, da se negdje ne penje. I nekako smo se sad hodali, jer se duže može zaigrat sam, ne traži me toliko puno i dalje me treba, ali nije to sad svake minute. Ima više koncentracije, tako da mi je u jednu ruku malo postalo nekako lakše i baš sam si mislila, ajme, meni ovaj sad period da iduće bebe će biti malo opušteniji, pa onda kad dođe beba ovo će biti jako kaotično. Ali evo, onda me sam jedna noć tako satre da stvarno sam ko zombi cijeli dan. No, pozitivna stvar je ta da mi je sutra ročkas, tako da imam večeras frendicu neplanirano koja dolazi prespavati. Sutra mi još dolaze neki ljudi za vrijeme mog ročkasa, ali i tata i Seka će se malo družiti cijeli dan. Tako da idem još neke stvari sad obaviti, počistiti, iako sam prekrepana. Ali ako neću sad napraviti, neću nikad. Tako da se sutra mogu nekako pušteno podružiti sa svim ljudima koji su mi dragi. I idemo po tortu. Prošlo je pa nekoliko dana iza ročkasa, ali dosta toga se izdešavalo. Preksinoć me tako neka slavost uhvatila i morala sam čim ranije zaspat. A onda kad sam zaspala, glava me je krenula boliti i lopatice. Baš onako neka čudna bol, nije me to nikad tako bolilo. I rekla bi, mislim, grlo me taj dan bolilo, pa sam već mislila nekakva prehlada glipa nešto. Ajde, vrti! I inače bi uzela Max Flu, ali s obzirom na trudnoću i dojenje nisam znala šta da uzmem. I onda sam zvala dežurne ljekarne, jer je već bilo 1 sat u noći i niko se nije javio. I sad nisam htjela ići tamo, rekao da ne ostavim malca, ne znam jel se one u to uopće kuže. I onda na kraju, u svom srećom imam frendicu koja isto ne spava kao ja. Ona mi je rekla, pa daj nazovi Petru u bolnicu ili tako neku rađaonu, ona će ti najbolje znati.
I tako je bilo i stvarno su mi pomogle. Rekli su da mogu uzeti paracetamol. I odmah mi je momentalno postala. Šta hoćeš ti, mobitel? Idemo sad još nešto baviti. Hoćeš novčanik? Evo. Uglavnom, idemo sad još nekoliko stvari obaviti. A poslije toga, pa šta je? A poslije toga, ne znam, malac gdje idemo, ali idemo na policiju. Policija! Da. Evo, nisam to s vama podijelila. Uglavnom, majka mi je opljačkana, pa su me jučer zvali da dođemo nekakve pravne stvari. Moramo rješavati. Idem sad, jer ću se mali unervoziti. Prošlo je nekoliko tjedana, malo sam prehlađena, grlo me uhvatilo nikako da prođe i skužila sam da bi mogla još puno toga pričati, ali bi video bio predug, tako da bi tu htjela nekako malo sažeti ovo drugo tromjesečje. Ono što nisam rekla od simptoma, jedan simptom koji mi je bio još, je taj da jednu noć me uhvatila nekakva slabost, klasično što mi je bilo tipa 4. mjesecu trudnoće. Malo sam trebala prileći, ali navečer sam se probudila jako žedna. Otišla sam popit vode i očito sam previše vode popila, ali mi je bila tako muka. I krenula sam prema spavačoj sobi i samo vrate do kupovnicu, sam me onako potjeralo. Otišla sam na WC i povratila sam. Doduše nije, više voda bila, nije nikakva hrana, ali evo, to je prvo i nadam se zadnje povraćanje u ovoj trudnoći. A sad, evo sada sam 26. tjedan, odnosno zadnji tjedan drugog tromjesečja i nekad me zna predvečer kao da me ulovi tjelesni umor, kao da sam duga na nogama ili možda dugomate nosim i nekako me bedra i noge baš pritisak mi je neki, moram sjesti ili ležati mi je najbolje. Baš mi tijelo kaže uspori, nemoj se više forsirati, nemoj puno biti na nogama. Tako da to mislim da su neki sad glavni simptomi novi, a sve ostalo je po starom. Evo jeste vidite škembicu. Pa baš sam si dosta sam si velika, nije pomoglo ovo blagdansko prejedanje. Nadam se da neću dobiti puno kila do kraja trudnoće, ali ne bi me čudilo. I u principu to je to. Eto, htjela sam vam reći Sretan Božić i Nova godina. Nadam se da ste se vi uspjeli odmoriti, podružiti se svojima, da se niste previše razboleli i gledamo se u idućem videu.